Mental health, o le soifua o le mafaufau. O fia whaalau tele lau sila fia i le mental health. O le nei por kalame, o se tau mawhainga e whaasoa atuai whaamatalanga whaalau e tele, e whaatatau i le mental health i le ngangana Samoa. Mō lo tātou atunu'u o lo o au mau i New Zealand, whaapea Samoa o lo fia maua nei whaamatalanga. O au o Dr. Ioana Mulipola, o au o le nurse, ua ova ma le sefulu ono tausanga o unga lua i totonu o le mental health i au kilani i New Zealand. O mata upu o le atala noaina i le nei por kalame, o le a whaavae i loo i loa nga lue ai i le matanga luenga a le mental health. Ai whaapea fo i le mamalu o le au whainga luenga Samoa o le a au fia i nei whaatala noanga. E le au fia ai manatu malangona o isi tangata e sila fia le mental health. Ma lo le soifua maua, ma lo le langi e mama, usi mai loa lau whaafunga. O le tata por kalame o le atala noaina o le Auaunaga a le Penina Health Trust. O le Penina Health Trust, o se tasi o Auaunaga ua lewa i totonu o New Zealand mo tātou tagata Pasefika. Ua tele ona tā ua isi tātou talanoanga le Auaunaga a le Penina Health Trust, ma le latou fesoasoani le tātou atunu'u. Fia lava le anganga ua whaatasi mai le susunga i a Tavita Gafoi, o le social worker e whailo atu le Auaunaga a Penina Health Trust i le nei por kalame. E mua ona whaamalulu atu pe a le manino se vaenga o le nei whaatalanoanga. A tonu o le a le a whaina le i lau whaafunga, ona o loo manino le whiau o loo moli atu i le nei por kalame. Ia, whaatalo whaatu i lau sunga, Tavita Gafoi, mo le tā whaatalanoanga le nei tūlao le aso. Ia e le amataina ta talanoanga ia e watu le avanoa e introduce mai ei pe whailoa mei lau fionga whaafonga anga tatu atunu. Ia, whaftai atu Ioana, whaamalulu atu o le maua, ia soifua whape wa e matai. Ia veia nei tūlao te whawhelo ia tuai malu si o tātou atunu'u. E moa mai ia le nei whaatala i lungo le ea, whaatalo whātu fo i lau whainga ruenga. Te tofia le tua i Aemaise po i Samoa ua whai ona maua le nei a feso'otaiga ia olo ingoa o toa Tavita Gafoi. Ia o au o le register social worker i le trust lea le Penina Trust i nei manurewa. Ia o siau whaafeilo i atu nai le tā whaatalanoanga i nei i tūlao le aso, Ioana. Ia, malo whaftai. Ia o le fesili mua muala whaamole mole. O le ale Auaunaga le Penina Health Trust. Whaftai mo le fesili, o le Auaunaga le Penina Trust, e whapitoa lea i le ngase o le mafaufau o le mental illness. Na whaavai mai ia le Penina Trust i le lua afe ma le tasi. E tonu la ia konkalake ia po o service na amata mai ele Auaunaga le Penina e pe o le family support, o le ACLS, a whaumi ia o le adult community living service, ia o le ACS, o le adult cultural support. E peina le paure na ia o na whaasolo tumaila ia i le youth community living service. O Auaunaga uma ia e lunga i le meta o le secondary mental health service. Po lātou ia ua awhaina o lātou mafaufau i ngase o le mafaufau. Ia ona alua i lea o le Auaunaga le Penina. Ona mataloa lea ona whaopopo atuai manisi Auaunaga. Ia e to telefoi o tātou atunu e le o manino malama po a umai to ai ngā Auaunaga ia po service ia e lalo le whaamalu le Penina. Ia tai pei o le residential. Ia o le konkalake ngā e mai tai i Waitemata DHB. Bola to ua ese mai lalo le Mason Clinic, sa tau sia le Mason Clinic ki tai West. Ia ua mata ona
transition o anga i community ia mato fo ia anga i no nofo tono le community ia ila le mato o nangana i ngai i Glendon ia o le residential a fo i tau si ai ia ma a tu se u fo le fa fa ngo fie pie fa fa le ai ia o lato o langa mo lato a mafaufau ina fa ona toe fo i le o langa sa a mata mai ai ia ona iai le ia ma le auaunaga le ta o le afiora ia o le ala o te galue ai nei i le kokalaki lenā e ta o le afiora ia o le perinatal mental health program ia tasi lenā a auaunaga le penina o loo fesoasoani mo i latou o loo maʻitaga ia ma faasolo atu i le taimi e fananau mai ai tamaiti ia umi lava foʻi se taimi e sapota i le penina i latou ia tinā o le tele o tinā uma lose maitaga maua loa i toʻaiga gasegase ia maua o le stress me fapenā o le maua se malōloga ia ae loo mafai ona malamalama ai le toʻatele i tatou ia faatasi la ma le post prevention suicide ia ua iai foʻi le auaunaga na le penina e fesoasoani mo aiga ia mai latou ua aafia o latou tagata i le ola ia o le upu tuʻusaʻo ma le upu faafaiogofia i ona ia pai mea manino ai le tatou atunu'u ua iai foʻi la ma isi auaunaga taʻu o le oraaga o le service lea e taipei lava o le afiora e tai la o le service lea sau mai tai i Aukilandi Auckland DHP e lē naʻo i nei South Auckland o loo faatino ai na luega le penina o le foʻi ua amata ona faatino atu i tai i faasolo atu i amata atu i Otahuhu se i faasolo atu agaʻi i tai Aukilani galulue faatasi foʻi la latou ma meo fomaʻi ia o GP po family doctors i kaipei foʻi o le afiora faatasi la ma se tasi o aunaga ua sili atu ona ola ma sauasau ai totonu o le penina o mea taufale housing na amata mai le konkalake lea le penina le lua festival ma le ono ona o le vaai mamao o le penina pea ma le tasi vae tolu o tagata Pasefika i totonu o loo nonofo i totonu o South Auckland po Aukilani sasaʻi ia o se fainu mea faafaiogofie pea ma le tolu se lau tolu se fulu afi tagata Pasefika o loo nonofo i totonu o South Auckland ia o le faafitau le tele lea o le mauai o tatou tagata o le strako i le saʻiliga o fale o le lelelei o nofoaga i nonofo ai ia faatasi ai ma le taugatā o fale pe o le ala lana ua lai ona apa lo le penina ina ia talosaga le malo e tuuina mai ia le kontalate leo mo taufale ina ia mafai ona fesoasoani ai o tatou tagata ma o se talafiafia o le penina trust o se service lea muamua lava le Pasefika ua mafai ona aumai ai le konkalake leo me tauhausi ia o le tele lava o isi foʻi housing providers ia o mainstream ia ma o service foʻi ia a isi foʻi e leo ni service Pasefika e peitaʻi o le service a le penina ia o le service e mo tagata Pasefika mo tatou Pasefika a faapalani for Pacific by Pacific ia o se tali pupu atu lea i lau faafesili i ona i nei i tula Malo saunoa. Se o toi whapi atu ai lau saunoanga le housing. Walanga lena sauno mua penina for mental health. Tangata la e fia mo mia le fesoasoani lango le fatua e pa ia le housing famol molea. Se vang na wa saulalo le mental health o po so se si orta to atunu'u e fia mo le fesoasoani famol mole. ia faafetai mo le faafesili o le tulaga lea o fale le penina e lē faapitoa na o e mamaʻi i le gasegase ma faupau mo le community mo tagata lautele ia ae ona o le contract e a foʻi nei e sau mai o i le ministries of social development ia o ai uma la e fia manaʻomia se talosaga o ni fale e o mai i ai ia o lava o i le wins po o le MSD e sau ai ia le referral ia ona
piki atu loa lea le penina. Mai le na o le penina trust fu o lato whaatinoina le Auaunaga le nei, e tele lava. E pe o le Salvation Army, o le Pathway, o le Murtau Aotearoa, o le tele ia o service providers. O loo lato whaatinoina le Auaunaga nei o fale. Ia e tolu to ai ngā si tepo fale nei. O le stepu momua e tau o le transitional housing. O le si stepu lo na lua. Ia e whaasolo mai lo i le social housing. I le masai nei fo ia tātou le whaalongo i le term nea le social housing. Ma le si stepu muli muli. Le ua whaatino fo i le penina ia le po kalame le tau o le home ownership. Ia mawhai o na to tele nisi o tangata Pasefika la tau te mia pe le mawhai o na la tau whaatawina ia ni fali. Ia la por kalame ne le penina lo wha solo mai ua iai ia inga tonu o le whaapofonga mai la tau i le tā whaatala noanga le nei. Ua iai inga ua manuia ai i fale nei o home ownership ale penina. Ia lato po la kalame mai o po kalame nei au mai le penina ia expertise tai pe o loia o tangata o le bank ia o nisi o finance company ina ia mawhai ona au mai no lato foi ata mai mo lato foi malamalam i au wala mawhai ai o tātou tangata Pasefika ona o e whai ia apalai mai ia mo kesi ia le ngata foi. E mawhai ona malamalama i tātou. I le mawhai le ona ava esea po le get rid ese o lato what is it? Li tupe o wai i malo po le bank ina ia mawhai ona mamao lato ingoa. Ina ia mawhai ona whapai ngofio na apalai ia mo kesi le bank. O le tele o le fesoasoani i o tātou tangata e malamalama ai umai mea nei. Awa e pau ale mea amana o tangata fi whātau na whali. Ka pēna o la latu lewa le bank apalai mai ia le loan flu mai. Ai tele le ngango o sālea i ele o manino ma malamalama ai latu. Ele leo na au mai o lo ia, au mai tangata mai le bank, au mai financial company e watu lo latu sila fia mo lo latu malamalama. Ina ia whai masa o ngā tātou tangata mai loa le tūlanga i tau o nā ngā iai. Ia pe o se tali atu lea i la whaksili a Ioana. Ia whawhitai, po o le sila mea mo le fia fisili atu, o le i le ngangana la le tātou atunu'u Samoa. E maua mai ina ia penina i le mela le package la le e maua mai e le fesoasoani le ngangana e whaingofi e na malamalama tangata whamulmule. Ia o le Auaunaga le penina. E le na o Samoa o loo iai totonu. O loo iai ia support worker Tonga, support worker Niue, support worker Cook Islands, ia ma tātou Samoa wai peyo o afo nei o tangata Pasefika ia o lea tele ona paonga o latou lava ia ngangana e talanoa i o tātou tangata. Ia e te lele fesoasoani le penina e whaamanino i o tātou tangata. I la tātou lava ngangana. Ina ia manino ma malamalama. O whia tonu le mea anga i aia o whia tonu fo le mea whai. Ina ia mawhai una ofi te tonu o por kalame nei. O ia whaftai lava. Wa tapo kalame o le talanoina leo awala e whaato o filemu e le mafaufau ma le sile stress. I mea la ia e tele ia responsibility i mea la ia tau fale. Pela lewa e tā ua mai. Ai toi fo i ala lau fesili wha mole mole a Tavita i le fesoasoani lo mo i lātou o ngase o le mafaufau mai le penina. Se ita o mai ase wha pula mai ase ni fesoasoani o ia le penina mo ainga ia o le fia le totonu o le mental health wha mole mole. Ia, whawhitai mo le whawhisili. Iai a la fua pe iai guidelines ia fui ne mwhai ai ona refer mai ai lātou ne ua maua le ngase o le mafaufau. O le awala mua lava e whai o tātou tangata pe awa māsalomia te tasi o ainga ua awhia le ngase. Awa ele mwhai ona tātou no tau si la fia mo o iloa. O ua maua tonu le tangata le ngase o le mafaufau pe le ai. O le awala whawhengo fia lava le awe ai ia le formai, le family doctors.
o ina foi la e fai ai le assessment ale family doctors pe ua tala feagai ona refer pe ave le tagata lea e vaai e se psychiatrist doctors o i latou na fomaʻi faapitoa o le mafaufau ia ona refer lo la ia agaʻi i le psychiatrist doctors o le fomaʻi fo le la lenā e mafai ona ia diagnosinga pe e mafai ona ia iloa po o atonu auga mamaʻi o lenei tagata ia ona fai ai lea o le assessment ia ona fetoʻā refer mai ai lea o i latou nei i agaʻi i organisation nei ai le penina non-government organisation ina ia mafai ona fesoasoani mo i latou i o latou social needs i totonu o le community Yeah. tulaga ai o le tausia i le soifua malōlōina o le mafaufau ma le tino e lē o se galuega lenā le penina e fai o le galuega lenā a le fomaʻi e galue i le faasinoala i tagata e inu le fualaau ma ia e faapena foʻi le psychiatrist i lana ia foʻi galuega ina ia mafai ona toe foʻi le tagata i lona malosi i le mafaufau ae o galuega faatino le penina e fesoasoani o tatou tagata i totonu o le community a fai e lē o iai se fale o nofo le tagata lea ia tasi lenā fesoasoani o le penina e saʻili se auala e maua ai se fale a fai e lē o maua se benefiti ia e o foʻi le staff a le penina e tio ma le wins ina ia mafai ona maua se benefiti a fai foʻi le tagata lea sau i le tonu o le penina ai o loo aafia i le tulafono i le court ia e mawhai lava foʻi e le pelina ona o advocate on their behalf ina ia mawhai ona fesoasoani mo i la o le tele ia toʻaiga case faapena e refer mai a matou ma isi lava tatou Samoa ma tonga e fai niu e ma Cook Island ma isi atunuu e faaletele mai o tagata foʻi na e lelei la latou tautale i le engilisi ae pe o tonga ma Samoa ia pauna o tatou nei e pei o le lava a foi e strako i le ngangana whaperitania. Ia o lau taili atu mai lau whawhesini. Ia whawhitai la. Ai whawhela tusa la o le o e whamatalaina mai le vaenga le e o i le service, le mental health service ia na whai e leo su e ngā le whale mai, a le psychiatrist ia ma le clinical team, a whapela i tiptilo tu engi social issues ia na refer to lea ia o tau. Ai whawhela le lautele o le tatua tunu le o le GP. E maua mai e fo i nā se sosoani mai a peni na whamolmole. Ia, o le lau tele lau o le tātou atunu'u, ia a whai e le o lalo o le ainga le secondary mental health care. Ia o tātou umalawa fiti le criteria le ai tā ua o le primary mental health care, e iai oe maa. Ona o le ai e tausia ma ai ia lo tātou soifua malōlōina o tātou GP po o tātou fōmai pa le ainga. Ia e mawhaila i lalo o le konkalake lea le afiora ia po le ora anga. E mawhai e le fōmai. Ona whai mai le referral anga i le service ngi i lalo le whaamalu o le penina. Ina ia mawhai ona fesoasoani atu mo i lātou. O le tele lavo i lātou o refer mai i lalo o le afiora ma le ora anga. Ia i lātou i o overcrowd o lātou a inga wa le ngā whatia le lua tolu po tu moe au over to se fulu e ono nofo ai te tonu. Le ngata i lea ia o tūlanga fulu le latu i o le wins fai mai le aise benefiti le entaito ia ngingiva mai le ulu sau ona sau le fifia ia lea. Ona e mafua umana ona ole a foina ole cap le ole ngana ile o lava le malama fo i le watu o i tala no mai le palangi ona diva ia le o le telefoi o e o fe me matou ia te pe o e o afia ile tulanga fa a solinga tu la fono te pe o no te mate foi o overlay no pia fe wai no le speed avele kavale lo i ona refer me lo le i lalo le pokalame foi le fai le penina e ta o le alcohol and other drugs program na ia mafai ona fa'afo i aile nei fa'afita uli ia me se lave a tātou tama
I ole inu awa i le au mal po fa solo atu I ona mawai le soli ngatu la fono fa pea a peila ole certificate na e mawhai ona vatu le pola kalame na ona avele I lumo ole fa masino ona I loa le fa masino ole ia ole asa sa whai le pola kalame ma ole a fo isa iai le tangata le whai ma le pola kalame ia ona tautu ma iai lo se fa asalanga ia pole lei fo se fa asalanga ia e pe ole tali atu na O tu sala o le lausaunoaga a whaape o lai e se mea o mawhatia i le mafaufau. Ia o mua alo le GP, i o le GP la e whaamatala i le mea o lo o mawhatia ai a whaape o se mea tau le social issues fale o le whailoa inga ma le wins po le alava. O I la le feso'otai atua I le tōmatanga luenga. O le sao le o lausaunoaga whamolmole. ia pe ole na awa ia wai lo wasila fie mo e le tātou atunu'u Aemaise foi o ana na foi sa e ngalua I tonu foi o nisi o Auaunaga whapena e na o se 5 minuta le consultation le GP pau wale mea lai focus o le GP o lo soifua I le tino a se tūlanga I issues ngai lo mafaufau lo mafaktia wale mawhai o kokongi le a foi ngai le rent le mawhai o whaatino mea ia ele mawhai le GP ona vatu fesoasoani na ia ti oe. Lela na ia lai ona refer mai lo le GP a ngai I NGOs ma organizations ni ei mātou o le penina. Ina ia mawhai ona fesoasoani mo ina tau whaafo ia whaafitau di o le mawhatia o le mafaufau. Ia wa ale mawhai ona titina atu se tulo o le upu tu sao. Ale mawhai ona tape ma titina atu I lalo I le level lea. Ia e o se tūlanga ua mawhatia le tangata ma le mawhai ona tau aveina le mawhatia lea. Ona o lola ia ua whaale tonu lona mafaufau. A tātou fiola mai lava e le whaale tonu o tātou mafaufau. Ai peita o le telo o le whaalua fesasi o mea nei ma le telo ai ka lafu ia ma mea tau tupi. Ua lai ona ma fua ai ona tele me le mafaufau. A foi ni e ese e ini por kalame voi a penina mo ainga ma pela na o e sau noa e atunu'u ese ole Pasefika. E mo tātou ai ainga Samoa o le whafonga mai tā por kalame pe e ini por kalame foi mo ainga e fesoasoani foi le tala noa pe se support mo nai o tātou ainga e pe a whapea fia maua atili ni whamatalanga e whatau le I awala e vaia le ai le soifua manui o le mafaufau. E ni po kalame whapea e whai e peni na whamolmole. E leo iai ni por kalame whapea I tu o le community. E tai ona ese foi le whatino ino ngā luenga foi le organization. Se vanga nā. Ua refer mai ia se ainga po se tangata I o le taimini nā e mawhai ai ona e wai allocate lava le support worker e ngā lue mo le ainga. O le taimini nā ngā luenga le support worker lea e wha manino ma wha matala atu ia ma ato ai ma le fesoasoani atu. O fea au wala a o fea fo ia moa mai ai ia fesoasoani. E mawhai ai ona o iai lātou e a mai mo lātou. Te pe pau nā le time ele pe ni no telo isi organizations e ia lātou events malako activities for ia whai the community. Ona o mātou e focus lava I le one-on-one, I le lo whaasanga mai, o whaasanga atu, tātala noa, a watu na whautuanga, whaasino ti ati oe, le mea te tauna whai, man au wala tau e ona whai, ma tūlanga moa mai ai resources po whamamianga. Ia e ngāru rua whaatasi lava la le support worker, ia mai ua refer mai a mātou. Ina ia mawhai on tau nuu o lātou moe mitinga e po, o whaapalangi o goals. Tau nua la tau pose ile mea o loo mana na oai ia o se taili atu le nā Ma lo whaftai. O le asau whautuanga mo nei o tatou tangata wa o le fōlinga mai I lausau noanga. E se le anoa noa I o a fo nei o support po service o le e maua mai penina mo nei o tatou tangata. La sau fautuanga mo I lātou e fia malama atili I Auaunaga a penina.
Ia ole a o tali atu i le tali manino ma le tali tau fu na fa ana mala mala mai ma fa fai mo fi o le tatu atu. Ole tulanga le au tatu Aemaise lava tatu Samoa. Ole ma. Ah, ia tia waia. Ia pole ala vale mawhati o se tangata e pe sau ole mai no na mafaufau. O na musu le alue e sa ili se fesoasoani. I nei whapea mai o i e kirkilo mai lava alunga ia loko kalango aku Samoa, lako fōne ngā Samoa wha makalaku desi Samoa, e tūlanga nau le tupu o tātou tangata. Ai ola whautuanga, awa esele mā mai o tātou langona. A whai wa e fia maua se fesoasoani. O le tele ia o auala e mau aere fesoasoani e le ngata o le penina. Ai o isi fo'i au nanga isi fo'i organizations ma isi service. Awa pe o le tūlanga le nā. O le tele lava o tangata fo'i le te tala noa ai. Ia, e pe e sau, e pe e le fia sau. Ia ona tala noa la ia, e pe i fole le e mai le afa o le mea o lo mawhatia ai, ai tuu le lo loto o le mea o lo manao ai. Ia e pe tai pe o lau whautuanga le nā. Mai au nanga fo'i le nei a pe nina ma le telo isi organizations. E le te tō ngia. E whai fua mani o nanga. O e ma o tupe fo'i e mai le maa lo e whaatino e ngā luenga le nei. Ia o lau tala na whai tangata o mai. O mai e whao ngā tupe nei e le maa lo e whaatino ai o nanga ni. Awa au maa tau sanga whare tupe. Iwa toi fo'i tupe le maa lo. A o lea mis au tō tātou tangata i fesoasoani ma ma mea nei e te tau ona o mai ai e kia mou ai se la vea. Ia o lau tali atu le nā Ioana. Ia sa ole le lau sau noanga. Wa mo ia ole tele ia le fesoasoani o le maua. Ia ole me foi le fai isi por kalame i totonu nei tau mawhainga. Ole faufautua i tato atunu'u e fesili. Fesili e maua i le fesoasoani po le alava se mea o lae o fia maua le fesoasoani i lea taimi e alaina maua le popole ma le atu vale o fina ngalo. I o fesili e maua mai ai isi manatu lele. O pe maua i fo le linka na i isi service peila o le service a penina. So i fo i ala le a fiora fa mole a Tavita. E i se fatapula. Pe a fa pe i le wa watu nei se tangata i le GP ia feso'otaiga atu loma o tou galulu e fa'atasi e se fa'atapula'a fo'i lele o le taimi e tou te galulu e fa'atasi ai ma se tasi o le tatou atunuu. Ia, whaftai mo le whawhisiri ana, o le kokalake ai a le afiora, e na o le tolu masina e mawhai una mātou fesoasoani ai i le tangata. Ona o le mafuanga, o i lātou umane refer mene GP anga i a mātou. E le ofiti lalo le criteria o le secondary mental health. Ia wa ata o le upo le secondary mental health. Yo i lātou na te le mana onga mai te le fo se fesoasoani e tau na whaatino ai. Ai pe o i lātou nei o lo refer me a mātou overcrowded fale po o le ai o se fale. Ia po o iai fo iani whaafita auri fo i e wa tamo fai e evict se tangata ia tai pe o a misa loro to lua mane wa fine mane tama lua ia pa pe mai loro fine ia mana evict o le mai le trespassing order ia o tato o tangata Samoa ia i fo ia nai case fo ia refer me fa pena ia en fai la bona le tala noa ia to e mafaufau le leipo se me o te tau na fai awa e whawhai mo fia lava ia mātou na mātou e awirita ngatai o ile official lo leo pole amere lo ia mai se trespassing order ia ai e toi fo'i lava i tātou ile awa whata ma le nofo leo tātou tanga ia e anu atu e whape mai le tina ia le ai o lo wika ngā lingo manga o ese lo tō roa ova lingo pia ma le ia na anu wala tu le lei a te pe o tūlanga whape na o le fo'i e tamu whai e mātou awa o mātou ngaluenga ele ngata o mātou support worker. Ai atu fo isi tūlanga. Ia, te mātou oni council la fo lele e saurita ngata mo na mawhatiangi. Ia ona o ta tango atu lea counseling tangata ina ia mawhai ona toa lona mafaufau. I le whapea na ona sawal tangata ata loso o le fale, whapea ia wa molo fale anu lo. Ai, e pe o le tūlanga le nā e le whatapula le o mai o tangata. Ai o le taimi whatapula'a.
Ai a whai lava mātou te tilo atu o lo mana o mia pea le tangata lea I o le fesoasoani. Ia mawhai ona toi wha popo nisi māsina. Ia mawhai ai ona mātou fesoasoani. Awai ese le refer me le GP e mana o mise whani. Ai a ta lato e wha tala noa tangata. E toi sawa I manisi mana onga. Ia ele mawhai ona te wha pea atu le ai. Le asi o lau whale a maua. O nga tistati le o e toi alu GP toi whai maile referral. Ele mawhai ona mātou whai atu o tatou tangata. E se tūlanga wha pena. E ese ona maua le whale. Ai toi whaasanga atu mātou toi pai lesi mana onga le mana o le tangata. Pe o tali atu le nā. Le ngā mahana ia tele lau sau noanga. Ia mahana ia fo ile whafonga me tatu atunu. A whapea e tasi ale mana onga le ngai le chipi. Ia e te iai lo ile ia penina I o le avanoa lo na e whaali o maise me o le e mawhatia ai e ina ia mau e le fesoasoani. O le se ala o fesili whamulmule e whawhela na I o tatangata ia whatua au tō wa mai Samoa. Le whatua wha mautu ia ma I lātou fo ia o le I mautu le o lātou pepa no fo mau I nei e le mawhai e ina qualify I service ale nei atunu. E se fesoasoani mo lātou whamulmule I mai a penina. Ia o le telena o nisi fo o lo refer mai ai mātou. Ia ai o le e lua manga o lo fesili na te fesili mai ai o le nofo mau ma le nofo mau o le sa o le ia na tou o nofo mau a fai o le ana o mai lalo le kuota e lua tau sanga le papui pui o la tou mai whaamanuanga ia mo mai o le amnesty o sila fia o mai e o tātou tangata o mai I lalo le kuota le al mano o le tele la mai tangata ua mai. E o mai mawhanau to tele. Se o whamatala tu pea, e leo se patu o se mea na tupu. Ia isi ainga a Samoa na o mai Samoa o le unga li e to fitu le whanau. Tau nuu mai nei, aru te maa loa e whainga luenga I le wham, I lalo ia mātou nei puke koe. Ai tau nuu mai, ua tumu le whale tolu potu moe. O lea no whātau nuu mai ai, o le mena tupu. O I wholoa whai le whale tāpou le ni whafole I au tafo le whale tāwale. Ai no nofo ai siu ngā li nei malala whanau e tō fitu. Ai o le taimi tonu lea na o walu wai e wa ai. E le lua afes furu I wa ai le I oso le COVID. Ina ua au mai e le fo mai le referral I mātou. O te alu atu. O tira tilo atu nai tu sai to I wala to fa fiofi te tonu le fale ale o le tente le nei ai e te so e ko ya ule me o momingi ngofo e pala o me su lona winga o le lava e timu ma su mano no foi nei nei ia si unga li ine ma si ala fanga e le qualify o fiwe o ile wings e le qualify on o lele a tole lua tau sanga talu no mai le quota ila lo pepa fainga ia e tangi lo voto malimi o matai I lo lofa I nei a hinga ia o le mea na o fai atu le tina o la au tango awa te ita ala au tango record ia le camera ia le mele to te no foi patasi ma oi mana fana o te iloa langa e pui foi mato I lalo o le tu la fono o confidentiality o information ni te iwa ai e malia mai faile me lo te fai atu ia te oi biko ona e saude ta oi le wins ia na tangi a siti na ma pe mai le ai faile me o mana ai fai ma o le wins ele ai sa utala na fai na o al watu of atu le wins o te fia va ai I se tangata sa mo ai te tonu le wins ia na mai le ia o si mafine fo I o le New Zealand po ia tau panu lava le tautan ia ai sa te le fola na fsio sto o tango loa play lo le video lea o fe atu a mone tilo anga I le ata lea o le asa o tilo ia I pe afa pe o nisi ia o lo ai ia ele afa le video about tu aba wa matana na emotion mai le ia ia tini ia wa le mafai ia ona
mata nga ile ata ato no va ia tu le to ai nga living situations nei ai ai ya pa mai lo ia fa tali atu se o walo ai la manager ya lu le tu ele va na lu atu pe li ato se fu minuti ato saulo pa mai ya ole lei ole ale a grand atu le a na maua ia le fale le aso le na o fai atu refer tangata le anga i transitional housing al penina Italia o matio ma le mato transitional staff ai pauli me ia mafaina fai mai o social referral anga i totonu le penina ai o lo te malama le process ia ile me le assessment for ia fai le transitional housing pato a mafai ona talia ia tato tangata le a o fa tu le hai refer sa o le penina Italia le wa matio ma le staff le housing wa o le mento le house o te ngalu ai io le awala na fai na maua ia le lato fale tolu potu moe o i mangeli ia na o isi o ngali ma si ala fanu e peila o le o fa umur tata noang o leo te tamo fai fa manino atu o tatou sa mo e iai lavan au wala le li e tatou te fai e sosoani o tatou tamata pe fai mai le tu la fono e le ma fai ona e fai ai ai ale au wala sau lia le tua e whamatala o tātou mafaufau, kai na fesoasoani o tātou tangata. Ai awala no fuai a wa mafatia pia maua se fesoasoani, sugo sa ili se fesoasoani. Halu lau fo mai, e fasino po fea si awala maua se fesoasoani. O na refer mai lola ia o i service nei, ia e pe o service al pelina, e pe o la pao umili nā la tona no atu. Ia, whaftai lava. O le fesoasoani le na whai mo si a inga le lele i lewa na o mai. E sa o le le lau sau noanga po a lava tū la fono ma guidelines a le atunu'u. A e mā lo lava le alofa i o le si Samoa i le si Samoa. Pe e se me fia sau noa muli e lau sunga whai o mai ta po kalame. E le aise mea paule mea o le anga e lua manga o la fisili lena e fisili minani o le nofo mau ma le nofo mau. Ia, e whainga tā tele o no o tali atu whapea a mea mōni fesoasoani pe mwhaifo na fesoasoani le pe nina ia i la tau e le nofo mau. Ia wale tu la fono ai e manino. Ia. A funding po tupe nei a mai whaatino inga luenga le pe nina. Ia e alu lava le ala fua o lo whaatanga mai e le malu. Ia ai au wala na whai e ono tātou fesoasoani o tātou tangata. E iei fo le case whape nā fo i sa au fesoasoani ai isi a inga tonga no mai tonga leo ngali ua mātutua. O o wale tai fitu se kutau sanga. No mai le mai o si a la tama e maua le kensa. Ia pe tai o le lua fesifuru iwa e maliu le la tama. Ia ona tamu whai e ido si o ngali e nunofa wa ai o la grandchildren. Ia ele nufa mau. Ona refer mai la ia e leo o le refer o le sau mai leo ile sau mai se fo ma ona ua mafua ona refer mai leo ia ua afia i fo masi tama fo ia ona le whanau ile maliu si ona tolu ma ua impact tailo na mafaufau ia ua mafua ai ona o fo ia ile official leo i mfa solo tua ile whanma ai ole mena tupu le refer mai ainga ile no whamau au wala na le na nai ona moa soasoani na mato o ile Red Cross e talo sanga i lalo ile lato foi funding o le humanitarian funding ina ia mawhai ona mai se tupe soasoani ai e tausi ai nei tamaiti nei a mai se foi o si ungali ia na a mai le tupe ile se tamai tupe foi le tupe na mai na mai le ina o tilo atu le Red Cross e a foi ngi e tō tamaiti la iti nei lalo le age o se fu. Ia, ma tau mawhai e losa wala mātou te tau mawhai e o ia se lo ia. Ina ia mawhai o na fesoasoani mo i la ua. Ia sa mawhai o na whai le nātou lang. Ia mai o mai la le taimi nei ma le lua afe se furu iwa. I le lua afe o lufo wha. Iwa manuia le la talo sanga o mola la no kona. E pe o fesoasoani na nai mawhai o na mātou fesoasoani ai. Ele e mātou te le fesoasoani ni awala tau tupe. Ai mātou te fesoasoani e a whuni e navigate ma educate o tātou tangata ina ia mawhai na manino ma malam lama. I tū langa
e mawhai no lātou whaia ina ia maua mai. E se fesoasoani, o lau tali atu na i taipe o keisi e te ame nei o ele no whamau. E ia ia au wala na whai na fesoasoani o tātou tangata. Ia whale vilai, i ole no whua. No whua ia ele o masa ili se fesoasoani ma. Ia ai pe o lau tali atu na mātou te ele fesoasoani a wala tau tupe. Ele fesoasoani pe ni nei, e watu ni pe ni fiti tau tupe. Ai mātou te fesoasoani e sa ili, o fele au wala e maua mai ai se to o manga mo i la tau. Malo sau no e fōlinga mai e sele tā ua e talo sanga atu ma connecta ku penina o penina e whaiala ngā luenga leo feso'otai mai si agencies. E fōlinga mai e maua mai a penina i le fesoasoani i mea la ia tau social issues. Wa e umale le atu vale le mafaufau ia na ngai le GP i o isi tangata e maua mai le fuala au. E a whapea o le la awa alua ma le fesoasoani mai a penina. Ia mai si a Auaunaga. A tonu o le la a maua mai le fesoasoani e maua i se to o filemu o le mafaufau ma ave ese ai le popole a wale le nofo filemu o le totonu ai o le aiga ia Aemaise le whanau. Sa o lava ia ai le i patua se upo muli muli. E iai le fesoasoani foi mo i lātou foi ia e o no mau e mo ngase ngase le mafaufau. Ia wa tu la fono ai ele mawhai ele soifua maloloina ona te le tangata wa mai. O ai le tangata wa mai e te tauna whaatino le le fesoasoani. Na iai fo ia se tasi fo o tamatala vau na salmi Samoa e mo le ngase le mafaufau pe tai e sau ma le scripting na au mai Samoa le i fale mai i totua e tala ia na fuala au ne ia e vatu i le chemist ia ele talia ina le chemist ona ele o se ele o staun ave authorize mai e GP i tatou. Ia o le tele foi o ngā luenga na whai i sina foi a taule lea o le tamu whai e le stala i lalo o le fo mai na ia mwhai o na mawalanga NHI po le numera foi le alfanima. Ia o na mwhai le o na whai ai mai ai le langa tala vai. Na lai foi o na mwhai o na fesoasoani atu mo le nā foi taule lea. E tai pe o tūlanga le nā mwhai o na whaatino ai le mātou fesoasoani mo tātou tangata. Ia mawhai o na manino e whaafonga mai o tātou atunu. E te le lava ia awala e mawhai o na a watu o se fesoasoani. Ia whaula, ia whai lava e te nofo ai. Ia ele mawhai lava ona e maua ni fesoasoani pe te le tūma nga e sa ili se fesoasoani. Ia o le tali atu na i nei tū la fo o le tā whaatala noanga. Le va malo whaftai e lo whaamanatu mai o le fesoasoani a penina mo i lātou ngase le mafaufau e au tō wa mai i nei New Zealand mo Samoa e mo isi fo itang atunu'u o Pasefika e le fesoasoani le a penina mo i lātou e o mai o lai i lalo o lai a fia i le ngase o le mafaufau. Ia o tūlanga lātou ia e tuua i tūlafonu a tātou ia le tūlafonu e sa le tauna fesoasoani e penina ona ele ma ia o ka ko Samoa pai ona ko kilo aku mafatia mai le si o tauso a Samoa ala e te tau ona ta sa ili po fia tonu le me tau ona mo mai se fesoasoani ia ole laki fo o sa ili atu a tali mai ia ai e se atu ia wa e pe na o Samoa lava matonga o le pui o ni we ia o Cook Island ia na e sila fia uma e lalo fa malu ia malu ni sila ia e lati ala to e lati tele la to ia le pio to e paisi lave o ele no formal ia ai o ia malo whaftai o mata upu sa tala noina a wale no foai e sa ili se fesoasoani. Fesili i lau GP mo se referral ia penina. E mawhai o na maua le fesoasoani i le ngangana mai le au whainga luenga. O le fesoasoani a penina Health Trust e mo i lātou e mo o mia le fesoasoani i mea tau social issues e pei o fale o mea ai fesoasoani i le court maisi. E ono maua le fesoasoani mo a inga whatoa tau nuu mai Samoa.
O Auaunaga le penina e mō I lātou e nofo mau I New Zealand. Ia ai le tu'ua I lava le fesili pe maua se fesoasoani. O nei Auaunaga e le eise tutongi e whai fua mo tagata Pasefika uma. Tanga ai ane I le website a le Penina Health Trust e maua uma ai nisi whaamatalanga tāua e winga I le lātou Auaunaga. Whaafetai lava mo le whaawanoina o lo temi tāua e te whaafafonga mai ai I le nei kalame. Talitonu wa yese au ngā o whaamatalanga mo oe ma le ainga. Aemaise e ua whaamalamalamaina nisi o mata upu e whaatatau I le mental health ma le mental illness sa e fia maua I eise whaamatalanga. O le whanaunau ta inga ina ia whalau tele lo sila fia a wale wa aia o lo lava soifua malo loina ai whaapea le whanau a inga ma I lātou e tāua I ate oe. E tele isi tato mata upu o le atala noina I kalame o so mai. Wha moe moe o le a e toi whaafonga mai. Manatua, there is no health without mental health. E le ato atoa le soifua manuia pe a le maloloina le mafaufau. Manuia tele tau walumanga o lo waso. Soifua ma ia manuia.